afa ye dro so mesrew wa wani ti ase week mu ye nkoma ye di halitosis so enu munka enen so ye nya akonya se ye ne dental for eni nkomo mo so hwe anumu wahu nti ye ne active point dental ba be kasa wura bright or self from wa ha ye ba be di nkomo afa dental braces ho maya ne ye de bibi to omo seso no eden ye de beto so ye for life ana ano bi o person de bi to so me ba boy tintin fa bi nto so ondo hia bi mum papa no pe me mu akwaba ampacho obi aboko de Kristo Adom boko de nyame ase active point dental obi ahoye de nyame ase ye ka dental braces a eno ye de hia nko so achia wona hohwe Adom TV ya na onin modu ba ya mamu kese kakra ye ka dental braces a braces no ye na de bia animdifo atranse a ye hwe esen a nsisi na kwan mu na ye di gusu se de be ya ye behwetwe sen no abesisi ba bia ese esi nse esen ye oba bia incisors ese esi ye oba bia canine no ese esi ye oba bia premolars no ese esi molars no mo terms no me say next time bi no na de ho akade aba wo kan ne ehun premolars ne Jacob mu nyina di ba bia ese bia esi ne mum ne ye bi nti etimi ma saa nsisiye no ese ibi ye wo akoda nkoda bremu nyoma ye no even pacifier ye de sha akoda numu akoda onum nsa eche akoda otimi nufu ocha na ma ne se no unse se no hia afi na try se betutu ntem se esen etutu ntem ebro mra ese ya hyense ntutu a efifi a ne nsisiye no ese afi nso ebikura nso ye de esai emanze ewabusuan num obu a abusuan bi wa na esense de sisisi no enko yie sa akwara timi epike eno from there na odi anyi ndi asa ya wie no ene de na ye beye ne ye beye mu ba ko ne se ye de bibi ebegu sen so a ye friend braces na ya twetwe sen no aba ebi okwa na bi wo asen ebi ye friend bibi ectopic eruption ectopic eruption ectopic ne baby esa de bi da na ho tini e woni sen ectopic e wo ho no nti se eno so te sa eno ne fe no ofase no afifi obi wo ha na nanum no aye prekesen obi won so a oka ne sekura sisu a ensisu yi ye fre bibi overbite ye fre bibi underbite make us say omo wo bi na onim obi o kan se esiso oni di nkomo enye pepepe okay wasra wie na o kan no atu bense sen bi ete honom eno na ye di braces no eguso na efre no dental braces a ye ma saafo no na ye de hye wan betimi ya hye obi o ka condition no e fa nkura mu ni ade no wan mu ne betimi ya hye ubia osin ayesa bia so wadi 80 years so wadi 90 years say ya wo ba no na e free 12 13 years e ko no say oko o dentist ho na oye bi ma o say e free 12 the entire year na say na say unse your milk teeth ho kwara ni chance say fifia no ye mfa braces no enguso e hwese sa milk teeth no afri ho ama permanent ones no aba ansa na aye correction no e de ama no na emu se oba no benefo se amfo na kire ne nto aso uzo obi o ha milk teeth no kura ne nsisiye no wa hu sign se enkoyi eno no betimi akontem akoje advice from dentist ana hona active point ye bamu no obi wa na uni ayi bia wo bi zo betimi aba na active point ye de ne ye no fast braces difference kakra e wo the traditional braces no any fast braces no enye de wo wadi wani ehu no no say go bi sin so de a wo wani ntimi nka say we fast braces and the traditional ones no difference wo muni say with the fast braces within 6 months no na wanya results a uko yi braces no afri wo senso and we na ye mpanifo no from 12 kwa kopem wo a opese wo ye bibia kwan no da ho ma na ya na etufu se nka ye ma no ye nya ne ntem unse akora isu a ne gingiva no anase ne gum no emre enti se o hyese enhihye yi a etie wu ntem esene
when you know akra no as in 12 years ho na 12 years kono okay and you say wo hwe yan say oba wo sa ha oni bia obetimi afa number na egu screen so no 0554 571 779 0554 571 779 ewi ya no afre no obetimi afre na ya kire wo oba ntem a ebetimi ahihye no ntem e de amakwara na akwara bi wo ho a se de ne sensitivity enti ema na gudie wo school no kura no eto apen evize ni ntwitwiriye no uze se sen no nhihye yi a brush no kwa numu ho a ntimi nyi fi a ewo wanum no empie enti so obi si fm so bebra likely say ya na wo anum kakakra I friend halitosis no evize brush no ntimi nko all out entimi yi fi no empie emma wanum no enna ho da bia bo se sen no cavity edida sin no it signs say oral education ni oral practices no e wo fempa na ya na enya yakura braces she na enya ya braces one of the procedures enya yakura enya ya okay they say kura extraction ye tu sin no enti se kan etete a ye mu a ye se ukotu sin a na atobrabo no da bi enne no ntisa enti se ukoye ukotu sin a mesre e ma yam hyehyew ko dentist ye wonura de be ma wo a okura be wusa se afi na betu na watu awi na mu the place e ma e ho no ya obia eni ho we braces ni fi active point ye num ho ade bia se osin atu na wo besie se keka na wo pese wo behwese asay kura na ibitimi atu amawa se wo halitosis na wo ba me examination ahwe ba bia halitosis no efriba se wo teeth discoloration or senile discolor o pese teeth whitening nya o pese wo ye wanum bia cleaning no de mestre ye kase ya no so unye bi da mes obi akọ pension ko nim kura se cleaning no betimi afre number no ato afa ho cleaning no anya se sin betu se halitosis beba my location what can you say no my locations ye wo jowlu heya Presby Junction e wa Accra ha ye sa wo kaso anso Crispo Junction e wo Kumase Denyame ani ewo sunya nso o building num ani ewo sehwedwunase ani ewo oboase takwa nso enche ye ba ho nti ba bia wo bia ne ya make sure say ya ben open no nti free number no na nchiremu bia ya ntimi amo na ensan ye mmerenti no ye nchirechiremu na bra na ye hwewo ya mi nhyiramo papa nti say ya the braces eguso for how long for life ana braces ya the guswa with the first braces after 6 months no na wanya results ne first dey the price enko there be active point no dey ma ye dance no say ye ma payment plans so ho say we find about the prices of braces active point ye dey e wo fempa ye pese ye ba fema to the extent say obi abetimi ayebi e na afen so say wo ho obi wa ya ne fe ne se na hyehye yi but ohun say go bi dey so a onti jai kura eno so betimi aba ye betimi de bi agusu a yen command the teeth to arrange yeah for life nipa bebre ebeye bi enti won so say ya ofa obetimi na no omu de gusu a omu twetwe omu se omu yito na owi aka egusu na twetwe osefra utimi twetwe ose utimi didi aduane bi a wo pe eno anse bi an fa nkoka do obi obi wa dompe no ana so okoyi ase ana ode ne se akoye akoka bottle no obi so eno na ye tu fo say ya wo she braces ni bi so be na active point so ba bi akoye ni bia mesre se o se no wadidiem ya na wate se de usi bite no yes I wan hwe a time a uhia senka correction be take place no da bia ne bi akoyi na je se wo koma dentist no esa adjustment foforo edema aside that na duane bia wo pe no obetimi ade se fufuo banku enam apa bia obetimi ade awe wo sore nso obetimi atwitwire wo se na ehia se enu yenyi ya ovenia wo ho a enu yetimi yema okofi a time a wo pe na wo de hye enu no da foforo ebeka no so ho asem enti we no na say ye dey correct bibi no ebi wo ho for how long 6 months 1 year 2 years 3 years with the first braces in there what chakura wheel free ebia 6-7 months ekono na utimi say ayekama ukose retainer ukose dey ushe you know unze gum no the gingiva no
na achiachia ene ye di braces no atene ndi se we braces no e wani mu no free ho a efre bi retainer e say ye adjust esen no kakra mani check kakra no ye no outside osin ye fa ntu animu se de be ya ensa ensay yes a we free so kra na ujaya ya it means return it back to the na etie no and the no the technical aspect in it and the no the ehia yada say urafimpo yada senti number no 0554571779 0554571779 for one see ya wonko hwe o send fruit ewe ye de nachi ne ngwe yesen ko wo show sen no me de empese e white so onwe ya na obi ehwe ti ebeba ho active point dental omo ewo jolo nkran ha ena miamia ofa number no ofre omo mbebo ya de si ha mididi afia amankwa tamaklomambo atma ya krado de ahosepet waso owie pa se midika kwesinsian so beba yada se